Ukra SMS out your test bra 0594 841044 0594 841044 and then numere yan fast sedano Emma B Plaza Hotel ODI Electronics Nyami Yaduma Sith Match Ghana Migration Band Wanum Ebe Bonum Dewa na emunchire mu de beba Sanso ana jide ba make sanso so aso na sene ke asanso limited dimu akotene ahinkan sounds enso aso na sene bia onum nyina dom aboa ma nwumere yi yade ensam ne mu enkyere mu eba bedan won awiai anuanem yenu ane yakan ntoma pama no ensam twerefo de nsam yi asoma ese afa mu nkyere mu emesom won medin adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wanimu kan ena oba tuntum nome krokrowa kama fa kamera no to no so no mo hye no aha eno da so no awon fa prodia afia ampofoa afa information center sa je peni Akan Kasiebo no apetimu eni AHENKAN933FM Akan Kasiebo yo bomua ya jibebia Anuti Kasiebo mubati yanka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia Online Radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Opportunity Information Center o Yawsewro Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia Yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode waye boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewa Achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyame hine Information Center wachim Ofosu krom Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Kroba se eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewa Strase Somwa Heba Information Center so asom se twitwe ewa Achim Dan Intiamwa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno Sewa Information Center ewa Achim anyina se Ko Sam Information Center wachim Achiase Keka no Krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrase Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a Police Zevo Asioko Jama no Bono Mantemu eye Tuapa Information Center Achiase hine Information Center ewa Chimachiase Coastal Barbering Shop ewa Chimanso Edin Trom Information Center Achim Kwakoben na Dom Information Center ewa Achim Wafram me pass Information Center na numre wan pass o enti wabiem ewa Chimase ne Pisco Information Center ewa Anyinem Kotoku Repent Information Center sasa chira wadwen ono so abiem Kasiebo yi ewa Achim Otopa afa Ghana de Shemamba ene numre ya de mo veb Kasiebo no ye tesemu say Speaker of Parliament Right Honorable Akan Bagbin what ya tuja watch say the deputy ayade bia na ni anje ho mecha deputy onmanyafo Joseph Osewusu aka Joe Wise wose ayade bia na bonjo sokra ene sen ose enrada mechira February bosom na toso aduonu mienu wa fempinu ene aduonu mienu mu wonum nyina ya adwen kro ekomra se betwafie kototo adwene Right Honorable Akan Kingsford Bagbin eche nsem won se enrada wo mkwatena ase no ena minority for den krata bi bai say COVID-19 sha ase wo man Ghana ni ntwo ni ntwa asemu no aban no po foto bi to ho na sa foto na aban de to ho no kire say COVID-19 hu sikasa bia nkwasa foto nim enu nti minority caucus na wonom ka kire parliament house say afei abrawie du say majority for bra na wo be kire mu de foto no wonom ade age me kire COVID-19 sika no wonom ade ayo eno na musoma Speaker of Parliament Andrada oje tu mu se okay ene mwaka ne sade ene na me hye mo se majority for empanifo mo nto nsan fra empanifo
na afei wo mombra be ye nkyerɛkyerɛmu wo mba kyerɛkyerɛm COVID-19 sika no dwuma amode adie na wase na no si ya pɛ ya wa ma no eto mpanifo aso me kyerɛ ma hye badwafiefo aso mu a wɔkɔ ya pɛ wadane ne ho a wode akunwa no na sa benja no emo ni monyamfo Joe Wise betna se na Joe Wise sai traffic show edi adia wa mo na mo se yen ko hwehwe COVID-19 sika mu no ni nyina ye moguo na Joe Wise begbogu ya adia Speaker of Parliament Right Honorable Akan Kasiebo Bagbin agia tumu se okay ye mampanifo kwa no mo be kyerɛkyerɛ mu no wo Joe Wise ba ya wa bebo ato aguse die enti enu nti anadua Speaker of Parliament ni bu afu den na wo kyerɛkyerɛ ni nsɛm no sehwɛ Ghana mamra ne yɛde yɛ adwuma na amamra ne yɛde yɛ adwuma no ɛma ho kwan sɛ Speaker kasa wia yɛse pani dwade wia na nsu asa enti pani akasa wie ahyɛmra a obia gye so yɛ sɛ panifo mra no mbɛkyerɛkyerɛ COVID-19 sika no dwuma mo de adi na ba ne sai ana ne deputy asi akyire nsi akyire he wasi akyire bɛka san yampene na de abɛndeɛ wase wono de ntwa yi ama no kra na yɛse de amamra no yɛ adwuma ɛnya ne mra kwan so ɛno no Right Honorable Akan Kasiebo Bagbin ɛto ne kasa so no wɔkyerɛ sɛ hwɛ ono ana apie mu ya wo Ghana bra hye badwafie enu nti dia na anu adom ka ye se mpanifo mra be kyerɛkyerɛ COVID-19 sika no ba bi afa dwuma om de adi so om de tonche mako enyadoa vaccine nose mask om be kyerɛkyerɛ no saa pepepe no mo kɔ no enti Joe Wise asam no obeka ye kyerɛ de eye moguo. The First Deputy Speaker has contended, and rightfully so, on several occasions, that he is not the Speaker. I have also, on several occasions, alluded to various areas of parliamentary practice, where when the Speaker is in the chair, makes a ruling, another presiding officer may not overturn that ruling. My former statement on the matters arising from the budget and captured in paragraph 46 read as follows, and I quote, Honourable members, although outstanding orders are silent on this, many standing orders and rules from several sister parliaments provide persuasive rules which suggest that when deputy speakers or acting speakers are in the chair, whatever happens in the house is that officer's responsibility, and the speaker cannot be called upon to overrule it. Similarly, the reverse is also the case, that when a speaker is in the chair, whatever happens in the house is the speaker's responsibility, and the deputy speaker or acting speaker cannot be called upon to overrule it, unquote. That was what I read to the house that day. The penchant of the First Deputy Speaker to overrule my rulings is, to say the least, unconstitutional, illegal, and offensive. Be that as it may, I shall not be taking any steps to overrule the decision of the First Deputy Speaker to dismiss the motion as moved by the Honourable Ranking Member of the Finance. Nipa wote ni kai aya piemu wo Ghana mantia se man Ghana yamra hye badwafie Right Honorable Akan Kasiebo Bagbin ono no na ne buafu papa busua utie sane ya wo kasa no atimi se na de Bagbin buafu ne buafu papa na abusua wasan so to aso biem o se dede yo awamra hye badwafie too much wase wo mu ye dede dodo asankurankura ya wo mo te crèche chocho bankufo ni bi o mo tetete classroom na madam oba na ne dede koka wasem na se badwafie fo manyinyin ebi mu na natete ho ebi mpapa nom ebi mu wofa ebi mu maame wo mo tete ho na so dede yo mo dadodo wase wo betena ase na ono kasa na mrase badwani no so ti ase ona so tie speaker no so kasa wase saa de nya do be so so ne asososo echina na speaker say no trend from woman no one kasa wasum tie bi. Honourable members, there is no parliament that I know when the speaker is talking, members are also talking. Speakers are heard in silence for good reason. You are all mature adults. You are saying, hey, parliament is not a place for joking. It's a place for business, serious national business. The parliament we are in has never been in Ghana, even Gold Coast. This is a different type of parliament. We might be prepared to change, to accept the decision of the people and work together. You make me sick. You shut up. You rule out of order in the house. Honourable member, will you resume your seat? The one standing behind leadership, please.
Get out. Aha! To me, they talk. To me, na ekasa no. Say, will you shut up? Hey, obi kwa kan hey. And was he hey saying? And then the speaker, Nania bre papa Nania bresa crodom. Nipa wati ni kai uba mind as a mind gun and more. Mrashe bejafia one mono. Ono ene ye chiame no akasa pemu no. His Excellence Nanado Danko Akufo-Addo free ho awaso ono ene di so. Right Honorable Akan Kasiebo Backbin. Onya say. Na opanyini say asem we. Ye be kan ho asem as ye nkan ho asem ala to atwene. What be da? Ah. Said yet. San Antana wo mra se be dwafo bi so mu ya ye o. What was that you? No say 137 na ha dwen. Ka first no ka mo am your guy. Ka we nya beba. Emma ama say so na ehwan kromu. Oh, and they share the original ho. Matu ama say ya just. I madam so is your person than musician say MP TikTok. TikTok MP. Ono so na wo di asa wa TikTok ro. Wana mo bre. Na ade ajo wa si ye die. Wo panyini ese ade we ye beka ho asem. Ye mfa nto ye beka ho asem wo ba asem atamato atwene enye. Ah, sa na ye no. Na ni ni. Wo tumi a ka wonya speaker. Wo ya second o. Wo ya second, wo nya speaker, wo ya second. Ah. Muni tumi nti na wahu sese gbagba asesa. E wo mra se bedefie ho. Si amona mo bere. Wo mu hu hwe. Adesima ma ye toa anwumere no nsia Akan Kasiebo no so. Ade amamo modia ene se wo pese o hwe oni so ade. Wo hwe yanim tron ma ye disisi anom na wako Facebook live. Okwa na kama na yenya agikikiri kama fata obi anso etade so ehye no so ye kama awradia ediko Facebook live okwa like comment AHENKAN933FM and abeseche wo peso akọ YouTube eno so AHENKAN933FM okwa YouTube no subscribe dia maye kama afei wadenche no so fagu Facebook comment section ho ye ba bekenkan 0594841044 so what the first about bekan say bekenkan e de amount afei ya bawura ensem no akosefu from ne da so gina mu ewo emrase badwafie hono ma na oswofo no anahwa interior ministry no eso onu kro yakopie mu ewo eye nandoma wono ana ye mrase badwani enso ewo honom Honorable Ambrose Dari ena okopie mu amrase badwafie a ene amrase badwafo no etotototo na no kakra busabusa na nsama wodo a ekoso ewo naso ye honom na no ena amrase badwani ogira mu ede ema Ketu South abato empesua eso Honorable eye Jifa Gomashi wano ebusa eye Honorable Ambrose Dari say ya tubo demache wano mo etu kwan mo fa asase so no ya tumu atese amanfo timinya akwanya emfa kwan so enkwa amanfo fro so enkofa nneoma wodo na omokofa ede eba tituru dwadifo wano mo ekire wano mo pan atese no mo ayeden ede ama wo mo na diade ena eye aban no mpanyimfo enso di gu akwa so di aboa safo yi mu eno ena onimanyamfo Ambrose Dari di anu ye ede ema mrashe badwane ode owo Ketu South abato empesua so ka che ne se oh aban no dwunu won mo pa aban no wonim se ampa eno mo ayeden de amasafo no sanse COVID-19 de afo yi ena kofa ni nyina de ba ya nei ya borders awodo so nsase de ne atoto ni nyina enso emuo na enso so no aban no enso suye emuo no huni se wodi jumadi awodo bi abeba wogiri ese ombetimi afasa akwan no so amomo anhia won mo wo chese ebi ene eye COVID-19 aviation and eye revitalization wono ode aba eno eye enterprise support no aye 20 afan se obatampa care program no ochese eno yade betimi aboa ye panto no emfa COVID-19 aviation and revitalization of enterprise support care no eso na afen so na manfo no mo chekire omo kire wono mo ewo dwuma ambia mu no wono mo fo mo enho enso mata wono mo ochese eno eye dwumaku a anase asoye aban no ate ehwe anim se dwuma woduo bia wono mo eka ye COVID-19 brani mo no obetimi aboa wono manu nti abanu gusudi no ma egu akwan so nti dimamufo ani adehye no muso mo ekire wono no omudo mo ehye dwumadi babo wono mo akosi bere aban no ebehu se no mo adwo na afede eye ensase so ehye awodo no ebebie enso atomo Honorable Ambrose Dari ensemni
Honorable Speaker, before I answer, may I also indicate that I come from a border community and share probably the challenges that you face. But Honorable Speaker, government is aware of the impact that the closure of land borders is having on border communities, especially their business. It must, however, be noted that the closure does not affect only border residents in Aflabo in particular, but Ghanaian businesses generally, because you realize that there are strict movement regulations as to how you can send in and bring out goods. It is in this regard that the government introduced the Ghana COVID-19 Alleviation and Revitalization of Enterprises Support CARES, also known as the Batampa Program, to alleviate the impact on businesses and other sectors of the economy. It is my conviction that Ghanaians in general and those along the border, including Aflao, will take advantage of the intervention to enhance the fortunes of their businesses till the borders are open, hopefully, as soon as we can. Thank you. Wey ayamra sebadwa no gina mu de ma de hye no mo nandom abato empesua eso no kroya yosoafo no ene hye Ministry of Interior eso na ten kan Honorable Ambrose Dari Sebadwa ni a wo gina de ma de hye wono mo achim da constituency ayo ni bonyamfo Alexander Akwasi Akwa wodi atudwa wo bo ma ne wo chem se nanu ada yutagfo tie atua tempenten kwa e kira ban se Wamusika sam enyenyenyenye emfra enunti aban hwe won ka bi mom na aban no so banfi taduku etwi dani se chichi de hyemi bi etwi nani entu omo so echo strike na onimanyam for Alexander Kwasi Akwase wates wo maba UTAG for the University Teachers Association of Ghana UTAG wono masa ba bia mo kira de na honorable chese wate se wo mo so mama ban 2 weeks se wo mante o market ya no popo ya bia o mo san be ko strike ni biem woni manyam for Alexander Kwasi Akwa kire se o sra wo mo ada wo ma ya de pa a kire for safata se etua wo mo ka no mo kra ebe o mo ho nanso se no o manti ase man Ghana esika sam e wo fom enu nti sani aban no so timi ahwe wonom wanya aso ede atie wo mo no o mo nya abotre na sa 2 weeks na o mo de ato woni de o wanya de abeboa Onimonyamfo Alexander Kwasi Akwa to ne kasa so no wo kye saban enko abon fita duku no so won fi wo mpo a enka eno na semonko nanso aban o mko strike wonu masi wo ne o masi nkonya na ayifo oba NLC fo oba na we fo oba ne de court enti ni nyina kire saban no aye na dwen so peso no omkasa eno nti 2 weeks na omode amane de omunyai no omne aban no endi kita ho ankosi said yo afi wo omobo epe anase de omokra epe no aban enhwanyama wo na sese omuguso eni aban to ato adwene ne de 2 weeks ne de be ya enko omunyimfrim bejide som say omo ma aban 2 weeks omko strikes mretintini ensem no ya sovwa bedu kakra bia aka no mode tintintiniti na 2 weeks pay there mesere wo mo say wo mo entwinkwanim kakra because enye boapayo say aban ebepeso mo betena fie negotiation no install ebe koswara ene omadi nsaboso mo hwe say 2 weeks no that's a more ponwie ya wo mo sai akwate if mo hwe the effect of the strike action aban akire say wo dwene de omo ka ho aban akire I'm saying area finance minister call taho BT baku ewo upper west of the okan ne say wonim sa akatu ade mo no enye decent yenyaya enke ebekọ yanim ne mo fame kono ewo he sika no ewo he jete kudi lazan ega fame kono wan as why wadwen so obeware na obai sika ni ho ubeda wo de wano meware sika na ama ubeda kwayo obai hu ade list say tintin atwaguti ro so enti onimanyamfo Alexander Kwasi Akwa mra sebadwani ogiram de ma de hye wonom ewa achemu da constituency ena wote ne nka no na wasanso to ne kasa so biema no wo kire se UTAG for President Professor Solomon Nunu wo ye guy papa wo say papa na chese wo ye kandifo papa wo say strike yi ba ye papa yi fa ha no wafa ha no wodojo makoma munya abotraban be hye wo say Professor ya de papa no wasre no say 2 weeks ne de se eso na saban antimi anko omsra ba mu a omunya entoboase no nka che ne members ne saban waka no obeye
Mebo omo president no abaso Professor Solomon Nunu. Oh very fine gentleman. I mean, share the way what shepherd union no any senior and too much aggressive. Name only in the points in the idea. Messer no onya na so as a renowned unionist and also a trade union leader. Yinim no na one share na umpia you talk for na one play no classroom one na there was a ye e de boa woman no so aban so etimi aye. Yeah, nipa wote ninka yamra shobedwani awojinam. Dema de hia wonom ewo Achem Odan constituency. Wonimanyamfo Alexander Akwasi Akwa. Yetwa ensem no eso ede amamwa. Na yesan so agyinamu ewo eya amanyosem emuo. Na enkitanwudi abofotene baako ewo eya NDC amanyoko no emuo. Eya Owura Bernard Enim. Pesie enoden sema wodo atudwa. Opanyin no agyina mu sesem no akase de MPP amanyoko no no mu gyina ba bia break the 8 bu nwatwini mu ni nyina ne se aban bia ba eye enwotwe anase emfie nwotwe ena ne tiri ye ya de ema no edika ma ne mfie nane aso na hwe ye hunu se ampa obo adwuma ese ye ne mfie nan api ne so exam no kase de MPP fo wonu dwuma die mapanti ye de mfie nan aka wono ho a omuguso ebu o man ti mfie nwotwe ena Ghana fo de ama wono mo ena omu kyese mfie nwotwe no mo ye de omebu mienu se gyan atra asoma no de akonanim ama na boro so kura na no ena eye communication team member de ma eye new National Democratic Congress NDC Owura Bernard Enim pesi yesa ampa nwotwe so de mbebu ampa semunim se NDC so atro opposition fie ba akoma nwotwe etuanum so yani abreba babase aso bebu nwotwe na mumunim momfaje mutiri mu se frango no bo na eguso a ekosoro mekire fuwa no se de jampo na afenso no dollar no so sisi a waye ekuku daku a wontimi enso emma sidi ne kwan kora ewo eye Ghana dwaman so no enu mienu beka bomu amamu akasa fimpino ani aduonu enan no mubehu mudibre ankasa obanyin ne kire se sem no wo akasa die abamu panyufo no wono mutu omu V8 na pabam no makosi filling station ho ne abudi aguma amomo no ne cheso omo de nam e de enjoy wose kwom nko akropo ne kobu anya yewu omo mpranom esoso ka ho omo kwom ne ompranom ko obuga kragu ma se bubigu oba no ba ko so de ni mame ose wono so emisi bugum no wabu agum kama no omo enjoy wose omo ntua bi enti ana frango no bo no mo mpɛn wasɛm enka no. So one more ni ye now the kwanan ko wadra exchange rate no e be expose be da wadi na da ongani enne se figures aminya ne ye no kware dia there's $1 abro 7 cedis aden breaking the 8 no me account ho commodities ahoro abi dollar and petrol bo one mom no bet ma breaking 8 na mam because petrol bo be bia kwa kodo e ye bufu ni atuso abi san aban sanso wo control wo so e ye taxes a e go petroleum products no so e aban control aban ye discandman it is aban ye sensitive obet maka so me manfo mo kon mu bu nti mame hwe se metimi ayi tax ba ko na bia fi so na bia ne bo no sa anya affordable mpa so ati ase ye easy for us total absolute control over taxation sa e wo product no so it is aban we ya mo nhye kakra because mo the money free a eturu tie ba ko na echi Land Cruiser kakra kai mo de gojina ho a mo bu nma mo ntua kapre nti amfa mo ho mo bu nma mo bia mo pedia mo timi de ko mo timi bu ha ma mo girlfriends nyina nya bi ibiso So you do. You be so you do. So like that. Yeah. Hey. Enti wey aya Owura Bernard aya Enim pesie oka MPP wonu NDC mom kafra NDC wonu mom kasa ede ma amanyoko no na owie no de to dwa kire mu se wey ekoso nyina frango ibu ekosoro ne ade asentuade egusu ekosori ena ka Ghana fo ene anka ne Ghana man panyin Owura John Dramani Mahama goja soja eye adwen korona nka eye ayalolo basi awode eba ye ka Ghana fo esuo mu mapa ana ke eboa na nka we ka tuatwa ayalolo basi ka ukọ ba bia no ase agyagyina no wafro kama na akwakwosiu kakre bi ana ke beje wo wose eno ayade ba kwa ke betimi aboa ye pa nanso Ghana fo agem se ahene ne ha ana MPP amanyoko no so kura ba ye na ke wose kompen ho asem kan na kompen pharmacy bire omo so se anye ne de ba ye ntino ye ni hudwuma eno mato na saram osiri nyina no ayade a emo man no enko nenem
ni akɔwie den because ayalolo buy no wo casa obi atimi kɔ this is Richard card ana mebo a afro basi fe air conditions so kama MPP abang buy pe oso John Mahamana de mai ye hwɛ na emu na mfa nkan sɛ nekra no be sɛ Ghana sika ade na ɔyɛ nkra mfa so amaso amagan nti enne ayalolo na dan trotro enne ye wa ayalolo ba because over 200 buses are president Mahama ekra buy no ye timi akra be 500 da be anya ye kra no ebi ebe boa ma nia na ahoden nso so be fa Uber nia ahoden nso sɛ obefa ebia taxi no ono so betimi afra ya lolo ibi ne nyina kwakowie sɛ abanga otesi amamu no jeje ni nsem wei eye opanyina wono eye wono mo kasa de ma National Democratic Congress no emu baako Owura Bernard Enim pesie na ote ne nka no Yantua Kasiebo no eso na asamba ko a aji hini ewo mind aseman Ghana mu sesei se wonimu a na ni mamenka we mranso badwani a wogiram de madehia wonom ewo eye kwa abenya dome kwa abenya mranso badwani Honorable Sarah Joseph aka TikTok MP mami wajani dibre honomo ekeka kobe bosum bako wajani dibre se gender minister wajani dibre se MP ana se yaka se fa sege watu se pa abrochire se santan na abrochire ote no obi ni wade kro ye obi a so se ne obi a kirechirem ebi se ne ma yare ebi se ne ma no de ohwe ne ma no yare na nifo yare ayesi one time na and I'm also a political science lecturer who University of Education Winneba papai ochire ade papa Professor Isaac Bracon what they atuja watches a share ade adwasafo ye na mra wo ho na mra betimi adi no enu ntini suba na wo da na de no emra Ghana mamra no emfo so baako say Professor Isaac Bracon to anaka say so en wo ba mane a wo kire mu say no wo adwasafo no mra sebedwa fie wona wote ne dome kwa benyafo na to abadema ena kwan a usu gina so ko dome kwa benyase nkoto abama wono eye MPP fo na ma osa akwanya no enu nti no wo swai akire MPP ena wasa swai akire o constituency fo enti aba ne se wote baabi na wo se wabo amfi taduku watwi wani a wase amra no ene no wobi kan what one ka says no watch says adwasafo any MPP for wasem o mo hwenka na constituency for de o mo nya ne hwe o say constituency for nya ne hwe say MPP for no ne o mo wasem a won hwe no nya constituency asade yes wo ye no won jai NDs MPP for asem enfama wonom Professor Atonika says no watch say adwasafo pope kura utimi resign hey his excellence anado dan kwagu for otisu say no wase Ghana for mo tete medodo 11 mo se mo approve nti me sore so a wase na anado dan kwagu for do kran amamra no man ho kwan say otimi resign na nkanya adwo asafo enti no hwe na sa adwuma na bro ne so na beti no entimi nsoa gender ministry entimi nsoa dome kwa benya fo nso ensam de a ene won resign tietia kra na obi a obetimi aye adwuma no obi osafata nso embeye adwuma no eye party no echi na wokotena ya wo de kom na hyebedwa fie no party ni na sponsor awo enti wo ni party no wo apam na party no nko a nka wontimi nuru ho esa se party mo e wo kuro ho no omko atoma wa ebia na enuru dodo na wo hia no enti okobọ ntoa ekire mantemu hofo nyina obi wo ho no ma ebi kura wo dinti na okotoma nko non party bia ana odom party foforo kura nti woni akuo mienu the electric wo ho no mo ewapam enti se woni party ne wo hawo na se wo ammu wani an wono so akohwe se omanfo bi nso ne toma awo party ne beto amawa enka ne ka wo nkobonto ankire wo bia wo mantemo wono mo na esan se wo pe amano dodo esan se dodo no yedi 8 court na akonya no so nti no wokọ entwodo ne ntwa so wo area ho nyina wokoye dede pa manfo chew mfa mame na wo pa manfo ne chew se wo de wo bufu a wo nyina wo manemu biewa na wo susu se ebraso se bibi nti ontime nyina omanemu a resignation wo hono mo president create me resign you pope create me resign etu so say bibi nsi na sa adnenti ontime enfa nche entine ma wonye wadwuma takonya ne to ho here nipa woteni kaya political science lecturer our University of Education Winneba Professor Isaac Bracon
na kwaku asiedu heba center da roma ana nwumre yi yado amamu ansam ade edan wo kwaku asiedu heba center and prayer camp or the GD heba mix adiaba wonya bi bobo no eboa eko etia yare awodo e woni padua no mu enyina enti said the covid e kan wasem nya ade so no betima nya akonya bawura ni padua no mu malaria ntiri ade awodo no nyina no enya de so betimi awura ni padua no boostu eye system no chese nkwabo awodo a ewo ani padua no mu no ma asrafo no mo yete papa enti nya GD heba mix ani bi na bobo enkunim de heba mix anso so eboa etu eye ayamtuo ni ayamkeka enso ase enu enti fa na ntimi emwawo sanso retimi eboa ema empaso agudie nso eye daye pa mepacha obosome eso ana wo bon nsa no ema no na mo kamu amafo de madane calendar no enso yade a enya kura ni nyina no eye nkunimdie eba mixa ana bedi wasem enso ede amawo kwaku asiedu eba center ewo eye achem asubua ehonum ena akwa wo behu onum ataya kase no na wo achem asubua so ado ani ekire mo main station wonum a kwadwo drugstore so kwa wonsa betimi akabi pharmacies awodo ewo micro ganam yanom no watu eye endroid bi enso apete eye emu drugstores ene eba shops nyina enso emu na emum o odan ne patam afo ne ekire mu ewo Cecilia Ata drugstore wonum no ewo odan nkwantanum okwa wonsa betimi akabi sanso na chumasi drugstore enso wo odan Madarena Hotel ewo enso kwa wonsa betimi enso akabi eni die mu eni kwaku asiedo yaba center and prayer camp emon komo enso emfa emame ewo 0545 59 50 70 0545 59 50 70 ana 0247 03 30 75 64 0247 03 75 64 na ene wonam emo enkomo ahenkan sounds yemfidia emu etiye pa no nti eya wedding ena afenso engagement birthday party outdooring graduation ena funerals ena afi float awodo ekokoso dwumadie biara obenya edom ewa ase a wose hunya mfidie ma ne gigimoni ewo nwumbomu no eye ahenkan sounds ena make am for ede ama wo DJ na wo kan ho aba no eye DJ wono enim ne wo ye wonim adwum bia ene dwumadie biara eko eno enti no fra ahenkan sounds na yefa dwumadie no anase yefa fidie no so emra dwumadie bia enso ase wadaruma ya homa bofo ye 0543 35 09 34 0543 35 50 meba 0543 35 09 34 aha eno ene ya homa bofo frɛ ye ni na ne ye ne emo enkomo ewo eye eso K Asenso Limited so eye dwumakuo a wonum apiemu ewo makoko ganam ya no ma enkunya dwumadie ena wonum edie enkunya enwu dwumadie to wodi enua ye de wodi nade aye de onane na roba ede asisi ani babia oto akunya ne de akobia eye office enkunya ena open me pacho asore ana akuo bi ena matie ena mope enkunya enso de di dwumadie awodo mu bedi bia said the bamba tenase no ne nyina no aye K Asenso enkonya me paso aye reception anase bedroom enkonya ne nyina no aye K Asenso Limited enkonya ena ye to sanse enwoden ena bo no so eda fom obuo kwan so no odi wani ebe kire mon krabupuni mantem musaka dabraka Iwan Credit Quantimpono eso Iran Credit Quantimpono eso Kaneshi Flamingo Quantimpono eso ena odi wani ebe kire eho ena obehu wonom enso atena ye na ubetimi so ene ye na akasa ewo 0244 56 80 14 0244 56 80 14 ana 0243 12 76 68 0243 12 76 68 eno K Asenso Limited wanamo ekunya ana makanfo de ma no ma wura fi so authentic bookshelves no so e kan we no so ye boaba document ahodo nyina so na ye de atum kama ni nyina no K Asenso ensa no Bimpoma Plaza Hotel wo pe ba bia da dwodwo ho aye hwa na elsa wokro ai me kire B Plaza hwa sab na me kai enti B Plaza de se wan ko no mo a unia forget it entuntum bekun ya wo enkwofo bi wo hono mo a wokoda mu hotel a ade ba chine wanya malaria se malaria nso obenya bi cholera ni nyina benya bi enu nti no se wanhwe wanfa nyoma bi antoto nsani ani na wampa ba bi ye preko a
oh bafo ubedi skadaji ubeka so ho de e 1 cd bi kwa akotua 1 cd ubetua 1 cd da wie no yade a wo ebeba oso no wo de sika pem ebe kwa akosa tinu B plaza kwa ho na ho nto ebo no so efo de ani say your quality na ebo no so efo enti kwa hwe na wankasa edan ya emu ofe kona kwadam queen size bed orthopedic air condition odan bia mu na ba kwa kitchen wo mu obenya self contained kitchen wo mu benya fridge sim TV sim bibia wo mu set 24 hour security service bambo se bewra ejira na so papa ena afenso o hwe wo no a electric nkwa ti electric fence wo so twadan ho ahia ena afa bia ba park o car so dey forget it me say manya busuantokwa bi na mo pa ba bia kosiesie wo mpese obi abehum ntwuo mu a monko B Plaza Hotel muduru wonu wa ye wodan ya nipa be 30 betimi atenam aya conference aya omo program kitwa bi enti monko na projector so bo so busuanu ye guy ya kire se mo be ye meeting family meeting na mba chorotchora yidi nyina bibia da projector nyina wo ho B Plaza Hotel na chi akwan eni achemo dan no abusa se Church of Pentecost Nkwantanum branch na we e wachim dan ya kire wa ugira Pentecost Nkwantanum branch otu wani tintin mu a B Plaza Hotel oboho se mita tiko ne ko fili fre nebusa se numre me ne me dofo ye beda na maji yesen ebo na efo 0249 855396 0249 855396 and 0243 118500 0243 118500 B Plaza Hotel is specially made for holiday makers from abroad and afar. Na nyame ya domo 6th March 2022 ye wo mi Ghana ya nyafa wudie na esun di obia de ni nipadua beye esun di obia de ne nadaaje beye mesrew ense wadaaje wanioma ense fra ho ense wadaaje no time is money na unim say music is good for the soul enyompa pa utie na ewurawura wa utimu say yes bibia fru nipadua ne mti 6th March enkofo kwa ha yesen ha no mesrew ba bi ba ko pe ena wasa woko A2 pub always sport ho e wasa woko san say Ghana immigration band for no wo ba na vem wo de ba no enu accoutrement ya wo de ba na nyansam ketu o enu nti de hia no 10 Ghana for your pocket 10 Ghana cedis enfa nkonko hye se faculty enyum papa enyum a wutia bo se me kra na timi mu no wa fili enunti immigration for so de omonyom danu bi pa me se asen dompem immigration for bi be hu nyom wo hodom na jai enti Ghana immigration band ne de wan so wani tua se nyom pa de omo na kura wonom enti 6th March de ndeja ho kwadekwatie nyom papa wo kwa no asodofo nsa na munyina makọ ntokwa na wom ntamu a mubetie ti odonyom ne nyom papa no abe wa se no webusi asem ento drink ba ko mame enti nyawe adom a ya hia ho hia na bibia ndededin dwumadie no band no won be hya ase 6pm enumre no nsia no ma hya ase na time won be pon wubusa ho agire wankasa wabre agire wankasa wo nan wo dia pempem fom se ta ma wonan na agire se wonan gine na wankasa no unye stress wahu stress bia na oso a minji ni so se wo de stress be ko enti na nyom ne ya bwa kosi se band no kremu betete enti no ya no wakwa kotie enyom papa wo pensem bia busa frɛ number 0241 455 669 0241 455 669 na bibia ndededin ODI electronics open TV fridge deep freezers gas cookers blenders kettle ODI electronics American for the amount na washing machine etiapo ni bi na wo ba ya fie ha no mu say ya busua na wo be shop price e bo deep freezer ho a na wa betobia na crew wei pa ho a
wa wasoba ye hye suru ho de no ne boaden wo tisi krom so koto deep freezer ne boaden no odi ayatete so hu ti brabe fa de wunim ebo no so da form se ne maka ni ti wo de frɛ number yi anasa AHENKAN FM a wontimi ma de frɛ 0550 900600 0550 900600 afe yademo ekọ ensem enkaye no enso emu na ma comment ni ngusu a emra comment no ma ni ngusu a emra enche ba bekenkan e de ama Facebook live no ana afe eye YouTube live AHENKAN933FM 0594841044 yeje na yademo ekọ ensem foforo enso emu a enne pani na be hye ade ewo eye achem asene na chese enya grokra entumpan edi ahim eye nananam akukuda matoto ruwa na nintene adehia ne ma wonom ensoso aye otope wonom aben a chese enya grokra wonom nyina bodwadata ewo eye achem asene na dwumadie sonko nwanwaso bi ekoso a wo kire se eye atraye mecha nananam atena ye kasie pa a wonom asia chese we efe papa a enya gro wonom epa ho entoma na wodwumadie no ase no ana eye wohene awono ewo aburi eye otubuo jan kwasi a wotoso makomako mienu wono epiemu odwumadie no ase awone adehia no ebo enkomo no ana wo kire mu sese adwumadie ye omu no fefefei enam opanyini bi ne ho ekani so ana wonom ehunu saa neoma ya etwa edi eguei eno ayo opanyini kwankyerefo no ana tua eye Marvis construction ano eye owura eye Marvis danso wone ne wokani owura yire gift agri danso wonom ene kabo mu ene adehia no bi enkaye a wonom nyina eboaboa ya toto omo sase kakra enne nananam anyemfo a wonom ewo achem asene wonom ene ehu adefefe kama o matra ya ne de a editwam eye kama pa no nti bompanfo abaso ye papa achese enya grom eda wonom ase ase omunya tirimu pofan ehunu se omunya ye no sabi mpredua senyo omonko a ene wonom abusua na emom omugusu omo etre omonsem se de beya oman a omufiri mo enso betimi atu eye empon na otubuo jan a wotoso mienu ede nkase ne bi eka ho no kire mu se odo a eye adehia no gusu eda na de wontimi emma dwumadie no ase no ono so enhwe be sahan sa fansa pan ensole ensa ko no nti ene akura to ni botom enya gro ene ono so 100,000 Ghana cedis enkani sika 100 million onso ayidi tofutom ase wonom nje emfa emmoa se de beya omane nchechire ne nkanko ebekọ nanim onimonyamfo opanyini nana aya otubuo jan mensa awotoso makomako mienu okasa bibiri Yemi Adam so ene yere na wa aye awubi be esa ko fa me despite me yi fi ba na me na o ma mo obi eni wa mo do ko opanyini ba wa ka te si o mo na ko kimi yi wo ko isi ka de ya de mo ma si to man bi de na wa kana bra no me wo se ko ko sa pa e do ne man e ku shira no a me ka sa do ki na ba fi ende ya wa me ya ma be wo wo bi nya e sra ka yi ya ma mo wo bi nya mo ni no bi su pro enje bi te e ka mo o sra me na ya me ni ke de se me pa na pa sa ne na pro ma ba no ni ka sa ten so wo di ka ka ta no bi a de se bi e ke me so bi pa me se 10,000 Ghana bi and red million ya me no so ko to na na ne se ya bi ka na wo de ba mo da no mo e pa se me ka bi to ma ho ne ya ni se me ke no so ya ba ba na wa e de ya pa se what do you need a seed money in the account? Ane awuti yei aya wanyene awono ahya abuli ekono eman no eso eno aya otobuo jan kwasi awotoso makomako mienu ana wote ne nka no ewodwumadie no asia no na eno achi no ana aya achim kotoku ehima aya nana akua asantoa wono enso ebo aya mpanyfo ne adehia no ma wono ebro mu mojani ekeka wo mo ensa ase eye ade befefei ade esi wona manuguso a medimo enchemu ema wono wudi machi
ɛwɔ ɛyɛ Facebook live a ɛboa wo yie paa sanse no wobɛhunu deɛ atwa gu nyinaa mpa da nkɔde mo ɔfɛ papa wɔyɛ inside no ɛna mo ɛhwɛ no Facebook live ɛyɛ ahenkan 93.3 FM YouTube ɛyɛ ahenkan 93.3 FM deɛ n'akyi adeɛ fɛ na ɛyɛ akyem kotoku hema egu so a wɔno so ɛkasa no ana wɔkyerɛ mu sɛ adeɛ baako ɔno nso ahunu paa ɛha adwene ɛwɔ ɛyɛ akyeman titiri paa kotoku ɛnso so wɔn mo traditional council no wɔkyɛ sɛ nea na matu Macau ɛne yoyo ma so tia saa ɛna deda ahemfufoɔ no bi ne mo ɛnso ɛntɛm ɛne kuromafoɔ no ɛno no wɔkyɛ sɛ ɛbrɛ so ɛsɛ mpanyinfoɔ hyɛ no mo pɛ ne nyinaa so fam asibira sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman no ɛne kuro no ɛbɛtumi afa ne ntoma pa ɛnso afira Wei ɛyɛ akyem kotoku hima nana akuya azantoa ɛna de chimama ne etwa edi gu ye no ade we be so da di ho nkomo ai ni baba ko timi ya sa de we be do Labos wow Nyamyano aisha ameni Kotoko. Na adwen yes sir Kotoko ma launch bus for cry. Sure yes, enti obezo hu Kotoko bus na we dey share on Facebook na fe hwe Kotoko bus na mo dey aba no. And in fact bus na fe adwen ka se bibia fa so that say first as I read nyero dim so ma men kombra as I read dia fa bus na to na amanfo hwe bus na kakra bus na fe in fact do ni chima Kotoko for my idea and omani access bank for na kan boma omotima di sa bus no kun we di amano na odu nchima na say dia brand new 2021 Volvo Microporio na FAB and RBO executive coach and how de Amakotoko no nti and da bus full ni nyamba na da so ho asante and odetino I say 34 plus 1 seater luxury seating arrangement in the city no first time in Ghana and Kotoko so e dey aba Ghana no has full we were to any guy o branding any send your premanfo Kotoko premanfo semo te kokoso and they stay na man of enjoy bus na yan corner fe agudie musem kakra yan fan to show no so from the UEFA Champions League games na mienu e ba so 8:00 na sa 2 games ni na e ba so Atletico Madrid et na fe on Manchester United na the game no e di aboni enanumre ya 8:00
o'clock na sa game no enso eba so Benfica enso ene Ajax Amsterdam the game no enso e the ebonwe 2 games a eba so all the UEFA Champions League medal so nsem no ye the ejanako pemo EPO no ma games miensa na eba so na mienu eba so 7:30 Burnley and Tottenham Hotspur the ebony 7:30 afi Watford enso the Crystal Palace enso the game no e the ebony 7:30 afi about 7:45 for Liverpool about time for Anfield to sa and afi Leeds United no the game no enso e the ebony way games are standing games are na se eba so e wo the EPO no mo enu nsem nam de eja on yempia mu e wo oye Cristiano Ronaldo akache na ne playing mate ya Branton ni Bruno Fernandes obaka ya de nanyumre omna Atletico Madrid e wakono we no e the UEFA Champions League no the game no e the ebony na Bruno Fernandes e chema na se OTBB na se Osmeli BB se nanyumre Ronaldo ba kan ho se na friend Mr Champions League no e nanyumre de na se Ronaldo na nanyumre oba na de se na yo Champions League dada no e nanyumre na se Ronaldo e betwen na de no we ensema na se Bruno Fernandes enso e de tudwa United Branton Edison Cavani Gomez Sarmatado Branton reporter Ebanse ni agent sende no na se oni teams bi kasa na team bako ni din e Botafogo or Brazil League no mu eboni mu na ni agent sende no Branton here more playing time obaka World Cup ayekoi Uruguay stand chance on betimi qualify akopim World Cup na se na ni agent na se ni player Branton ni Cavani be chanko World Cup ni bidia ni so nya more playing time na to no wono na se Branton onya games bebre na embo chanhwa na World Cup no wantim continue no mu huro Brazil na ve Botafogo no we tan ko san contract na mo na bibia enso etimi akofine enso da mo na enra Chelsea ani lead the game bako ed na Chelsea aya record bi the ten say Chelsea aya first team ene neso no chemo UEFA Champions League ma wako aya 5 home games na se wetimi win nyina on a row afeso no chemo wabo aya 5 home games ani nyina no neso keep clean sheet go bako kra enso entimi antonatinemu we ye records na se Chelsea enso etimi make it so sam no ye de ja okopimo Leicester Branton bako na se aka ni 1 year on contract na asono aya Branton Yuri Termos reporter ba se ne Brendan Rodgers or manager erma Leicester ni chema Branton so na kasa na ohwem sa Branton Benjamin tum na fe contract wetima stand erma Leicester na bibia enso etimi I fine enso edamam we ensema enso efi Leicester eberon so sam no ye de jamano ni sam no ya fasi na fe yambra fie na nim se Ghana Premier League no ya dia etwaso kwasiada asende ko etna fie oni dream self na di game no ebona ko get fee no se na esi etie VIP 60 Ghana cedis afa wins one no na se 40 center line 30 na the popular stand so no eno so 20 don so sam no ye di Ghana Association communication director Henry Asante Chum e gwan tia friend Mr Hart wakasa o se ne no na se ko piem Ghana Premier League na ye bono na se ohwe pitches bia ye Ghana Premier League wo so a ya na ni enso ya na ne raho ni nyina ne se pitches na nya papantene no so ko piem na so ko sponsorship da league na enam se pitches na nya papantino ya na sponsors no entim emba ne no ohwe nim se ne no teams no o meta kan jo ho na for pitches no o meta hwe na ye green na bia so tim afada se ne ba ya am ko bonten some ko sponsorship da brand league na o metimi anya bi we sema communications director at my Ghana Association Branton din at Henry Asante Chum enso da to dwara na no da kwasiada no ya dia across to folk etina fene aye bobo kwanden e kumasi matema sanu ko e game back the boni we na match the 7 outstanding dom the game e boy na sa game ko wiase no obia entimi anfa goal anfa to no kwatim ne wi game ne pa e na ne do ni chema o pare ado aye no communication director and my cross folk be chema ni se Sule Ali Muntado e player o set 10 jersey and my cross folk no after the super class no ni phone na so the bar stadium no wa hu bi obi awia so the phone yenti ensema o pare ado e kan ye e for Sule Ali Muntado ni phone a e rai no ehu yebo match dey wie na all the bus area the safe zone all that area because of the good performance he put up supporters will be a person in each picture and all of that. So the news that I got today is that we'll be in the phone, which is rather unfortunate. Comfort do ever seen there. Me and Gaza at the main gate. The name players, area not Omo Mabebo match, Omana Omonia involved in the game, area from the main gate. Soldier 4 protecting you. While the man from inside, I'm blocking me left and right. By this time, me coins can command the call. Me phones in and command the call. So people come to the stadium. About my commentary, you report to the rest of the world to get to see exactly what is happening. My other brother will also come. That honestly, the end that you must say has been winning. Obin Super say, I don't know about it. So, Otimi will be cell phone, so Sikahu.
Obiani the motive or the cost stadium and answer or the public place. It is rather unfortunate. If you say you love your team, now we say I don't think it is right. The message say one was a dream in the because it doesn't help. Yes, in the answer for Haminoko, Obia, she's what I say, in Tisle for the stadium, no, Obi Chiffin, who supporters never say, oh, silly, Yanka pictures now to full supporters now, neighbors so air uniforms, a uniki, HSA, running Chema has a full supporters, Omutim Yabia Habi, how to folk, share, or Maso Ash, the Muga Krahono, in Tisane, a sea at here, now a parody Chema, or see that day, no security, no, I am poor security there, now say, I'm Swanny crowd, Parado, Chichimwe. The security wasn't bad. Let me be very honest. Security on the day now, based on 25%, that's what we discussed Thursdays. You need a message on Friday night. We had to discuss security duties again and responsibilities on Saturday afternoon at 1. We spent several hours discussing security duties. The kennel that led the security, it did so well on it, Chief Superintendent Freeman. Enti when sama na se opare ado communications director edma aye across the folk in sama na se nchemu a ode ema ye no eno no o se dadna security no na se ofo no kra me boy me na kromfo no ontim ruwa mu sure ni phone na hye no ho no first as one kire phone ko wan kire iPhone na se media bi enti wan kire phone bia enti sure su de bebi abobodu ni sika we de ni phone no em se emodu kakra but that folk there supporters no mutimi bibia in fact e bo game na se wonam we ni su krapo APA na se wan hwe ye ya oba krapo ne de beko ngofo no player team bobo we na player haminoko sa esa nsani okoye mu na no nkotwa ho no mo nya sa de mo che na nkom na nkotwe na kom kobo game na adwen na ka phone ko bi be chepsule so aja se bet e kodu akra na on sakra de manfra enti ya na om di nasimu phone now akwawia no ntimi news I don't ntimi iPhone 11 Pro share ntimi news da bi jaiwa na yo nkofo no ma iPhone 11 Pro no first no iCloud buy na ntimi bi be sisi ya ntimi bi o da bi ado ntimi eno na ka kire o ria broni na ni mkwan obefa so a o sa se na obeti ma ajo do kwa bro na ka kire o kwa bro che wifi na no kra nye enye ho na ka che nye enye ebe kra ne se to de be flex man ke mi kra iPhone o be bia kire sisi bibia no mi embubu mo iCloud first na ntimi mbie ena unam kroma na eka wo fu na iCloud wo so no fa bra ebe bia ma tracker wo so ebe tracker tracker ba he ne e wa tracker bo akwa bai ai tracker na ga se ka bale snap se de wo be bia ni phone wo in this on the city tracker sa na de ngofo na to kwa akra de hu e betina ba se even na nya so folk supporters no kwampo wo se sule no legend bi abobo adu na so bo akra so folk no mfa do na beba kodoko fans betina aba ordinary fans omo enya Ghana yes ya ma ze cross stadium o sa he mutimi akowia de o na stadium na stadium de se bibia timi si mutimi wia ma player na ka stadium wia no ono no babo na so ye operation killer boys dabio anya se no defo na to babu no mu wia yo ekura no on bo game ni wia ye no won se ono no oye stone muslim into okokita ne match ne obon pie wo so ene ne task bar ne ade ya ombon pie wo so no nti da bia hunu bia no okita ne boot ene saa ne we no na ebo no bo so atase na ne phone no so she ne botom nti abo game na we no so na fire abo me bo ajuni bibi nti we na say next time no say sule oni obi antwa picture obi ben na say opam na hwe na obi ankasa was bia na this time na obi na kuma mi say Ghana for you need to picture na oba ne chan e bia na ba wia no so that say what is that communicate that come say wanye one can so the coins dey good no e Ghana this time na nge say all right then and amafo na na be say o mumra mi ntwa bi ni de e betam onu amu ase aya nanado me kan ba ko pe ba to mi ntem o se nanado do be ka say akọ program anya nanado ina abeka che say dokono 1 cd oba yan hwe dokono 1 cd odi you say kwa yan 1 cd bi o say anya 1 cd bi da bi si aka de 2 cd
oya campaign I say mo hwe dokunu 1 cedi ni etie nie dokunu 1 cedi ene bo dokunu 1 cedi ye wan kan ye sisi dokunu ya 2 cedi no no enti we anda da ho papa nde odina no echi ade asem baba onu kwase etiska so na sika ye nya this ye ji o se bo me hiafo na nkofo am tisu ye nya bia fo anhye botom papa ya kan sports ni an call baby in fact kan sports ni an kan asem in fact the challenge is am so ba show no see that's how they how to I got 3 cities after you nyina asem o 3 Ghana I got 3 cities they say I cost 2 cities 90 pesos now 10 pesos 3 cities na mo ba here kenke Dabi all fair about you I got 3 cities wo kwa na over 6 Ghana what you say she nyina e ho chiri han yo ya say and then say ya num nsuo ne ada ti so me kwa me ko pe bicycle e na bi manya bicycle ko ni amanfo be join me kwa me tu na be ya me yade no so me ne da abusuya atwi no so mo kana bisi be yisem ko sisi na enti ya so se na fe news na to as me den at the Joshua Cup na jenu we say faje we pompo kuware na afi Foster ye nyina na kenti bo mu say na ba kwene dwuma de na besomo enanwumre yan sori so na afi adwempa na afi afia omfa news nya ka no ento so yada se na ya ko Facebook live amanfo adwenkyere tia wa ba ko mienu ne yanko be na nya ya be Veronica dede anade aba vero kire se nukuro enamre mu pa de owie obi iPhone uwia ebe ya den se obetimi abi ani se me kan vero so de owa yi o atin so wo soro obi ono wa manone ba me rafi ni country no na wa fa ma ana ankoma first and so e de aba ono so kire se wo se eye achima yere bi ehye achimbie ni enso emu ana wo se o Ghana de nyina ya mu o ye nyina ya mua na ye ntuotan aka na fa mua no man no enko nanim etitu ngaka no babo ama Ghana atimi enso atumpon ena ode aba wo se MPP amanyoko mu nyina mo nhwe se mo betimi ye polling station you know elections no be na sumdue mu ena ono so de aba Dr. Baba Zambo me champion master planner junior kentampa ena ode aba na wo se edom keto amla shibedwafie mu de afi na mahu se ewo se enoma bi wo ye nhwehwemu won mo mla se bedwafo ni bi je double salary no eno maka ho asem monka ho asem afena mbeka je se an COVID-19 expenditure ho yen koye hwehwemu wase munya de mo cheche no kura nyatwum ena ode aba honorable Charles Ado eye income bunu East Regional Youth Organizer yeda se wachia no ena azema so di free asantemantam kronom ena onso echiremu se ebraso se Ghana MPP amanyoko no kura mo hwe na omusiesie ntawantawa bia edida ekuo ne mane bi ne mo entem se de be asomdwe be ba na nwotwe no omatima bu mu se gen nana yaw sereboa enso ede aba wase esu wahu criminals fo no parliament o criminals fo nkwa ne guo on de omo cherechere ho afene ye se ye be pe ka accountable ho accountability de kika kan wase omo jade omo cherechere ho no no kwamina enso ede aba no wase gallon ewo petrol ho no wase 1 gallon of petrol first no na 16 Ghana cedis and na ye ton 36 Ghana cedis nti se na beka ho wa bu nkonta ne fa ena ode aba abusuya ha eni ade Kasiebo no ebesie na ye di sidia ne aboafo eyo Heneba Michael ode ye kwa ba fontentan kese ne so amasafo a aka Achelesis Achetais ono ene produce yen wa na ni san hwebe ono ne produce yen akenkanfo a wote yenka enumre eyeme afia ampofo a ena original adwen pani kofi mensa dwen papa na papa endi wani mukan Kasiebo yesi achamo